It's a very good morning, and a warm welcome in this act of worship in a form of a morning prayer. Kube bengwathi hlabelela bendawo ungwele uThixo ungwele uThixo ungwele uThixo. Ngusho lokho because today sikhumbula Ignatius of Antioch. Nguye lo uhliwa ngemabhubesi. Let us take a brief reflection. Kuthi lene banikele emabhubesini bese kawile yini ekukholweni. Bese kamlahlekele, bese kamdubileni uNkulunkulu. Let's just read. 17 October, Ignatius of Antioch, bishop and martyr, at about 110 years. This shows to be right at the early century of the Christian life. Ignatius was the first bishop of Antioch. At the end of the 1st century, he was sent to Rome under a guard of soldiers at the orders of the Emperor Trajan to be martyred there. His journey through Asia Minor was almost a triumphal procession as Christians gathered along his route to hear him speak and to speed him on his way. The letters which he subsequently wrote to these people still exist. And from them, we learn a great deal about the life of the early church. One letter he sent ahead of him to the church in Rome, begging them not to intervene to save him from martyrdom. It says, I quote, "Permit me to be an imitator of the passion of my God. This willingness to suffer death for Christ's sake had nothing of self-glorification in it. As Ignatius' letters show, to the Christians of those far-off days, the barrier between this life and the next had been done away by Christ, and it mattered not to them on which side they stood, if only they might stand fast in their faith and strengthen their fellow Christians. Babelolungile siyabonga ekseni. Sibonga abafeli bokholo. Sibonga labafa. Babona wena bathi ningangisindisi. Ningangephuli. Ningangikhululi. Kodwa ngivumelene ngihambe lembanga. Ngigijime lendlela. Kuze kuthi kutokhathimiswa ligama la Jesu. Kuthi ngawuhlanganyela naye kule nshisekelo yomkhonto uNkulunkulu. Babe ngiyathandaza. Kukhona abantu bakho Nkosi namhlanje nekuseni
labanye inkosi bawubhekana netingqinamba tetinkantolo, bawubhekana netingqinamba temindeni, bawubhekana netingqinamba tekuphila. Labanye inkosi basetibhedlela bayasha, kodwa Nkosi ngivasha ngazuthi uthi nakubo permit me. Noma ngabe basha kangakanani, ingathi khona into lethi permit me. It is good to suffer for the gospel of Christ. Usitonjalo Moses wathi ungcono uthi ngihlupheke kwesikhashana nebantwana baNkulunkulu kuze ukuthi ngitokwemukela umqhele ngale. Lord God Almighty, we bring all your people who are suffering through pain and through depression or through injuries, my God and my Father, ngibabeka phambi kwakho. Akubebethe Nkosi lota give up, akubebethe Nkosi lota uphelelwa ngemandla ngenxa yebuhlungu. Nang Ignatius namhla siyambona udliwa ngemabhubesi aphila. Emperor Trajan lekamnikela ukuthi akahambe in the last or at the end of the 1st century, wavuma ukuthi kuhle ngihluphekele Kristu. Sisithe Nkosi sisatofunda nathi tifundo, sicela Nkosi ulithatha livi lakho so seriously, because ngilo lelelanika Ignatius inkani nemandla nokuba stubborn ukuthi ngingamane ngife kunokuthi ngingayeka noNkulunkulu. Ludumo nemandla abe kwakho Jesu manje naphakade. Amen. We'll just go straight. Siyanemukela bangcwele. It's so lovely. May God bless you. May God richly bless you for your participation. We are reading this morning Psalm 39. Psalm 39 from verse 1 to the end. Psalm 39. Lihubo 39. Ngaqabanga ngathi ngiyawunakekela indlela tami kude ngingoni nelulwimi lwami. Umlomo wami ngiyawufaka sifongo ingqi nangisembe kwalomubi. Ngaba simungulu ngabinza ngangede ngasho lutho nangalokuhle. Tinhlungu tahlanga inhlito yami yafutha yashisa ngekhathi kwami. Ngisaqabanga ngezindla ngalokho kwaphembeka umlilo kimi. Ngathi made ngakhuluma ngathi simakathi ngadise siqino sami, ungadise nebungako bekuphila kwami. Ngcono ngathi ukuthi ngiyendlula lapha emhlabeni, imihla yami ingangempama yesandla, kuphila kwami kubukeka kulide kuwe. Impela kuphila kwemuntu kunjengenkungu, impela kuphila kwemuntu kunjengesithuthi. Uthi hlupha ngelide nje aqongelele ingqebo, akabati lapha tawihla. Manje ke Nkosi ngisalenzelene, lithemba lami likuwe. Ngikhulule kuto tonke tiphambuko tami, ungavumi ngibe inhlekisa yetilima. Ngiyavala umlomo wami ngingasho lutho, ngobe kunguwe lo ngente ngahlupheka. Susa kimi umvimba wakho lobuhlungu, sengifile tidukulo tekushaya kwakho. Nawe kuda umuntu umjezisa ngenxa yekona kwakhe, umhlikite njengendwangu lenhle kakhulu nayidliwa ngumfuni. Impela kuphila kwemuntu kunjengenkungu. Oh my God, how simakazi lalela umkhuleko wami, ubeke indlebe yakho ekunxuseni kwami, ungaditibi tinyembete tekukhala kwami, ngobe mine ngingumfokati lokhosele kuwe, ngisihambi
njengabokhokho bami bonke. Ngiyekele ungabe uloku ungikolotele ngobe ngifuna kuphinze ngijabule ngingakahambi la emhlabeni. Akuthunyiswe uyise neNdodana naMoya oNgcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni ledala sibhaliwe encwadini yaJeremiah umprofeti chapter 38, and this morning we are reading from verse 14 to 28. Jeremiah chapter 38 verse 14 to 28. Inkosi Sedekhaya yase ithi akulandwe Jeremiah umprofeti, yathi akalethwe esangweni lesithathu lethempeli laseMakathe. Yathi Jeremiah, ngitawubuta lutho, ungafihli lutho kimi. Jeremiah wathi uSedekhaya, nangikuphendula ungeke yini ungibulale? Ngisho noma ngikweluleka ngeke ungilalele, ngisho noma ngikululeka ngeke ungilalele mina. Kodwa inkosi Sedekhaya yafunga lesifungo ngasese kuJeremiah yathi, ngifunga kuphila kwaseMakathe lo wasinika umphefumulo, ngingeke ngikubulala futhi ngingeke ngikunikele nakulabo labadingela impilo yakho. Ngakho Jeremiah wakhuluma kuSedekhaya wathi, na lokushiwo nguSimakathe lo nkulunkulu lo nguSomandla, uNkulunkulu wema-Israyeli uthi, nawuphakamisa tandla kuDodi Phathimandla tenkosi yaseBhabhiloni, uthi thobe, impilo yakho iyawuphepha, naleli dolobha lingeke lishiswe, wena nemndeni wakho niyawuphila. Kodwa nawungeke ukhothame kudo tiphathimandla tenkosi yaseBhabhiloni, le dolobha litawunikelwa etandleni temaBhabhilona futhi bayakulishisa, nawe qobo lwakho ungeke uphunyule esandleni sabo. Inkosi Sedekhaya yakhuluma kuJeremiah yathi, ngiyawesaba lamaJuda lasahlubuke aya kumaBhabhilona, ngoba engxenye laba baseBhabhiloni bangahle banginikele kuwo, afike angiphathe kabi. Jeremiah wayiphendula wathi, bangeke bakunikele. Lalela Simakathe, ngekwenda lokho lengutshela kona, khona ke kutawube sekuhambela kahle konke, impilo yakho iphunyule ekufeni. Kodwa nawala uphakamisa tandla takho, Simakathe lakwembulile kimi uthi, onke lamakhosikade lasele esigodlweni senkosi yakaJuda atawukhishwa ayiswe kuDodi Phathimandla tenkosi yaseBhabhiloni. Lamakhosikade ayawukhuluma kuwe athi, bakwedukisa baze bakwehlula labo bangani bakho lobethembayo, tinyawo takho titike ekhathi elidzakeni, bangani bakho bakulahlile. Onke emakhosikade akho nebantu bakho bayawuyiswa kubaseBhabhiloni, nawe qobo lwakho ngeke uphunyule etandleni tabo, kodwa uyawubanjwa inkosi yaseBhabhiloni, naleli dolobha liyawubhujiswa ngemlilo. Sedekhaya wakhuluma kuJeremiah wathi, ungatsheli muntu ngale ngxoxo yethu,
ngaphandle kwaloko utawufa. Nandingeva leti phathimandla ukuthi bengixoxa nawe tite kuwe tifike tithi sitshele ukuthi uthiteni enkosini nekuthi inkosi ithiteni kuwe ungazifihleli. Ngaphandle kwaloko siyakubulala. Ubobe sewutitshela ukuthi bengitincengela enkosini ukuthi imane ingangibuyiseli endlini kaJonathan uyawufela khona. Tonke leti phathimandla teta Jeremiah tatawumbuta watitshela konke lokho labe kutshelwe inkosi ukuthi akusho. Ngabo tangabe tisasho lutho kuye ngobe kude namunye labe yivile lengxoxo yakhe nenkosi. Jeremiah wahlala esibuyeni sabokhathi kwaze kwabalilanga leya thunjwa ngalo iJerusalem. Siphela lapha sifundo sekuqala sitawulalela sifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni lelisha. Sona ke sibhaliwe encwadini yeqala kubaseKorinte sahluko 15 siqala kuverse 1 kuya ku11. 1 Corinthians chapter 15 from verse 1 to 11. That is the second scripture reading. Manje ke bazalwane nginikhumbuta livangeli lenganishumayela lona nalemukela namanje nesemekulo. Nisinziswa ngalo. Nangabe nisabambelele evini lenganishumayela lona. Nakungenjalo ukholwa kwenu kwabalite. Ngobe nami nganinika lokho lokubalulekile lengakwemukela kuthi Kristu wafa ngenxa yezono zethu njengalokho isho imibhalo, nekuthi wembelwa wabuye wavuswa kulabafile ngelilanga lesithathu njengalokhu yayivele ishito imibhalo, nekuthi wabonwa nguKephasi wase ubonwa ngulabali 12 emva kwalokho wabonwa ngasikhathi sinye bazalwane labendlula 500. Liningi labo lisekhona nakalokhu ngikhuluma nje, kodwa labanye sebafa. Emva kwalokho wabonwa nguJakobe wase ubonwa bapostoli bonke. Ekugcineni kwabo bonke wathi mate wabonwa nangimi lenginjengalo wadalwa kungesiso sikhathi sakhe. Ngobe mine ngilomncane kubaprofeti, angingilomncane kubapostoli. Bengingakafanele nekuthi kuthiwe ngingumpostoli. Ngobe ngatikela ngahlupha libandla laNkulunkulu. Kepha ngemusa waNkulunkulu ngingiloku lengingiko, nemusa wakhe kimi awuzange ubelite. Kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke, nokho kungesimi kodwa kungumusa waNkulunkulu lona. Ngakho ke nome kungabo sishumayela kona lokho, nani nakholwa kona lokho. Siphela lapha sifundo sesibili. Asibonge uNkulunkulu. Uyingcwele Nkosi, lakho lelivi futhi lifanelwe. Siyalikholwa uNkulunkulu wethu lona amandla konke ukuthi liyawenda umsebenzi lophelele Nkosi empilweni zethu. Sikholwa nguwe uNkulunkulu, sikholwa indodana yakho leyenta kwenda umsebenzi wethu ohlenga impilo zethu.
yafa eziphambanweni ngenxa yelulaka nenzondo yebantu nenkosi Pilato, yabethelwa yangcwatshwa ekufeni kwayo. Kodwa wena uNkulunkulu longehluleke wayivusa ekufeni, wayivusela ekuphileni lokumangalisako kuphila kwaphakade. Siyakubonga Nkosi ukuthi nanamuhla usemi ungilo uNkulunkulu lo bavusako, sekuthiwa bafile, sekuthiwa kuphelile, kodwa Nkosi ubavuse bakho. Thatha Nkosi lodumo ngoba ungibabe wethu sonke, ungibabe losezulwini. Leli gama lakho lihlonishwa ngibo bonke bantu. Siyacela Nkosi ukuthi nanamuhla umbuso wakho noma ubuhlungu kulesi isikhathi unentando yakho awenteke lapha emhlabeni, uthi okwenteka lentando yakho emhlabeni. Ubuye Nkosi usinakekele labanengi bethu Nkosi balambile empilweni yabo, bayasidinga sinkwa sempilo, bayasidinga sinkwa se-forgiveness, bayasidinga sinkwa se-reconciliation, bayasidinga sinkwa Nkosi sokuthi uNkulunkulu bathole umsebenzi, bayasidinga sinkwa labanye sebantwana. Nkosi siyathandaza ukuthi lingcwelise libandla lakho emhlabeni wonke jikelele. Lelive Nkosi uliphe kuthula, bantu bakho Nkosi baphile bahamba nawe ebungcweleni bakho, kuze ukuthi udunyiswe ubajathe uNkulunkulu lo ngumnikati wemandla onke ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen and amen. Thank you very much. Thank you very much. Siyanibona. Thank you. Kandlovu. Yes. Siyabona i-comment. Siphinde sibonge nebazalwane lesibabonile la nalaba labalayikabo nalabathumele ama-hearts. Siyaphuma nyalo kule session lesijike emakethe, sitabuya sithi qabuqabu kancane ku-session etawulandzela. uNkulunkulu anibusise nisaphuthuma emisebentini kuleli langa lanamuhla. Amen and amen. Oh hallelujah. Sigcinele bona Nkosi Jesu, baqine etindleleni.